Hello, mayong buntag sa tanan nga mga naglantaw diya mga higala. Good morning. Shout out sa tanan mga pinangga. Sige. Kay na-cancelled man ako ang Shell store sa Dakbayan, Sugbo. Di ay guide alang kaninyo mga pinangga, no? Di ay guide mga higala alang sa tanan nga mga nagalantaw karon sa atong Facebook live mga higala, mga pinangga. Okay? So kamong tanan diha karon nga mga naglantaw. Ma'am Brinda Canonigo Pasyanteng Tagapan, haitang good morning. Ma'am Jelisa Dikdikan, good morning. Mo kanta ni mga higala. So karon mag-process ko sa mga naga-order no sa ato ang produkto mga higala ron atong ma-ship dis inyong lugar. Ma'am Hazel Quezon Espinida, good morning. Siling Borinaga, good morning. Ma'am Jelisa Dikdikan, good morning. Ma'am Cesaria Sari Lanutan Colegio, good morning. James Panganduyon Arnado, good morning. Ma'am Evelyn Rapana Panton, good morning. Good morning ni Cornelia Santander, good morning. Mayong buntag sa tanan, no? Shout out ni Gian. Magwapo kayo. Jen. Ikaw mo kuno'y pinakagwapo diri Jen. Ma'am Filma Ramo, hello, good morning. So maghatag ta karon og pang STL Visayas ug pang STL Mindanao mga higala. Kuna kamo diha nga mga naglantaw karon pa sa mani palihog lang kuha agi ninyo siguro mga pinanggaang akong ihatag no. Tang maayong buntag, salamat sa imong number 709 nakadaog ko Rumble 20 ako gi-maintain tang. Ginilin Antipuesto, hello tang maayong morning. Usilito Dahay Balumi Elvira Luvido, good morning. Jelisa Dikdikan, good morning. Ma'am Marcianita Villar Cabador, good morning. Ma'am Emeline Capielan Tugahan, good morning. Sirianita Kahapay, hello, good morning. Watching from Southern Leyte. Pardilio Levy, good morning tang. Bit Villamor, good morning. Juliet Igbalik, good morning. Anita Dongalio, good morning. Arsinia Saban Biton, good morning. Filma Ramo, good morning. Josephine Banson, good morning. Pa-shoutout diri sa Danao City, taga Eco pang para fiesta diri. Live na ta. Okay mga pinangga. Adto mo tawag sa kuan 0977-214-2883. Hello ni Filma Ramo, good morning. Josephine Banson, good morning. Okay mga pinangga no, good morning sa tanan mga pinangga. So karon maghatag ta guide mga higala para sa tanan. Good morning Ma'am Mirasol Langamin, watching from Bohol. Good morning ni Ma'am Susan Roweso. Ma'am Laisha Labaral Eliver nakadaog sa 410 piso. Morning tang watching from Manila. Conchita Lumod Cortijos. Ang kanang 014 ato nang gihatag, kanang 709 ato nang gihatag mga pinangga, no? Kabantay mo atong nag-live ko nga ana ako gipakita nga 563. Naaman toy nang ayo pang negosyo do niya quick no. So akong gihatagan og 014 ni gawas. Ma'am Giselle Vista si Pucado, watching from Cebu City. Good morning ni Mike Binigay Suiko, morning tang from Dumaguete. Sorry. Ma'am Linda Lorito, buntag tang, may buntag Ma'am Linda. Good morning Ma'am Vit Camanero, mayong buntag tang. Charlita Kalindatas, good morning tang, watching from Kawit Pilar, Cebu, Camotes. Okay. Good morning tang, watching from Kawit Pilar, Cebu, Camotes. Good morning Rosbit Lumayan Lamurin, good morning po.
James Pangandoyon Arnado, good morning. Ma'am Vit Camanero, good morning. Dave Maata, good morning. Good morning ni Torion Tabay Traya, Hilotang, good morning. Si Bilin Torion, good morning. Bila Lumod, good morning tang watching from Bohol. Chinara Guli Dagasdas, good morning. Mayong buntag ninyong tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Unya mga pinanggalo ni ninyong tanan diha, mga higala. Imalo Jirong, good morning po watching from Manila. Sige, good morning ninyo tanan. And Ma'am Banji Suarez, good morning. O si Bagaslaw, good morning tang from Lubok, Bohol. Salamat kay Ma'am Wilma Basalan, good morning. Kisa pa mangyud mga pinangga, mga naglantaw diha nga ganahang magpa-shoutout mga pinangga. Comment lang mo, no? Joshil Montila, good morning. Mark Anthony P. Restauro, maayong buntag tang, buna lang gihapon tang. Joshel Montilia, good morning ma'am. Estrella Abayon Fintes, good morning. Kankan, good morning tang watching from Sambuanga City. Roy Nunes Mahine, good morning. Numi Buhian, hello good kuya, good morning. Shout out Tanggob City. Uy mga taga Tanggob, good morning ninyo dia. Ravi Nubit Directo, good morning. Okay. So sa mga naglantaw dia karon, salamat kaayo. Sir Mar Indino. Sige mga higala. Pa-shoutout ko tayo from Ormoc City. Ma'am Lunami Flores Campanil watching from Talakag Bukidnon. Phil Maramo watching from Iligan. Ma'am Bitilinian, good morning tang from Taguluan, Misamis Oriental. Ronilo Torres, good morning. Kabayan, good morning ni Chris Nino Tomarsi Kumaingking. Good morning nagtanaw ko tang diri sa Bulacau, Alegria. Good morning ni Franklin God, good day from Samar. Nonoy Banay-Banay, morning ni Mutang, pa-shoutout sa Sambuanga City. Sir Bernardo Domo, good morning tang from Bukidnon. Ni Asuero Asuncion, maayong buntag tang Sambuanga City. Ni Ma'am Rosie Jean Mahadas, morning tang Ali Bukidnon. Boss Renibo de la Cruz, morning tang, pwede STL ganitong gihatag nimo from Cotabato North. Sige ma'am, Edita Adit, gawang gubat ma'am. Cancelled pa tadi ma'am. Good morning tang, watching from Maigo. Oy ha, ma'am Edita Adit, ma'am gubat. Basin matod na anamo ma'am. Ay mong order no. Ma'am Yolanda Ocean, morning tang Butuan. Ma'am Susan Hangkaw Yikyek, hello tang, good morning, watching from Manolo Bukidnon. Good morning ni Tats Obinya Saladaga, good morning tang Sambuanga del Sur. Geraldine Polintinos Tugib, good morning. Emeline Kaipilan Tugahan, good morning tang, good morning. Shout out mga taga-Pagadian. Gloria Adilan, good morning tang. Shout out Sulutupan. Ma'am Gloria Adilan, good morning. Hana G. Cargian yun, good morning. Anya, good morning Ma'am Mirasol Langamin, Amping always and family. Ma'am Selma Paipa Ibanez, shout out tatang from Malay-Balay Bukidnon. Ma'am Susan Ruizo, good morning. Ma'am Bermoiga, good morning. Marlene Uyan Ihara, good morning, watching from Hingoog City. Sir Roy Nunes Mahinay, good morning. Ni Mami Flor Padua Disigan, good morning tang, watching from Butuan. Hatag tang para birthday sa ako ang chikiting sa 18. Sige. Comment mo sa boss mga magpa-shoutout. Oscar Kismundo, uy, good morning. Good morning from Bayugan City. Good morning mo dia boss Oscar. Sir Jana Richowa, good morning tang, watching from Iligan. Ma'am Pas Imutin, good morning. Ni Ma'am Claire Lags, good morning tang. Ni Edgardo Doncilio Cuervo, good morning. Ni Sir Danny Pren Daily Di Maulo, good morning. Rhea E. Inopia, morning tang, watching from Kasay Dalagit, Cebu. Oy, good morning ni Ma'am Fi Kagumbay Alia. Good morning ni Ma'am Gloria Adilan, mo palit pa ko tikit-tikit ang kay nahalin man ako gipalit gahapon. Mao ba? Sige. Ni OC Hila Datok Andy Love RJ, shout out here in Surigao City. Daryl Montibon Tolda, good morning. Good morning Ma'am Clear Lags, tang lubong sa Kigagaw Friday, hatag numero tang para sa iyong burya kulang paming 30k sa Pastilan. Ma'am, no? Kuan lang, palihog lang ko. Ma'am Clear Lags, pang Estel Visayas or Mindanao ba? Nakakadiha ma'am. Jill Avancinia, good morning tang, watching from CDO. Ni Lynn Scanlom Alfici, good morning tang from Cagayan de Oro City. Ma'am Josephine Serondo Batukan, good morning. Shout out o Balamban. Good morning ni Oscar Kismundo, tang order ko tiki-tiki nimo. Okay. Boss Ma'am Margie Liado, good morning. Yuli Tampos, good morning. Ma'am Mary Chris Ahan Binag, good morning tang from Cainta Rizal.
Ni Idnik Unahit Ulyemak, good morning. Sharon Mandinganon, good morning, tang watching from Bukidnon. Tagay ko tang birthday na ko karon 23. Unya, good morning ni Geraldine Alisna, good morning tang from Karkar City. Good morning ni Chris Ninyo Tomarsi Kumaingking, atagi kuya tatang pang birthday sa akong papa. Good morning ni Fernand Campania, good morning tang from Compostela. Good morning ni Ma'am Lucille Paniaris, good morning. Mayong buntag, Ma'am Matit Salapa, good morning. Doreen Grace Berimbad, good morning. From Bohol, solid supporters nimo. Sige, Angel Villarama, good morning. Ni Ma'am Miltan, good morning tang from Zamboanga City. Ma'am Resol lang amin, good morning. Atir Galyamaso, good morning. Sige, kasapay magpa-shoutout diha mga pinangga. Comment lang mo mga higala kay ato mong i-shoutout diha. Comment lang mo sa ubos. Naanay 301 kabuk naglantaw karon. Bells Buok, good morning. Clear Lags, good morning ninyo diha. Sa Chepe. Sige mga kahigalaan, Ma'am Estila Udal, good morning tang. Watching from Santa Rita, Samar, tagai pang 2 p.m. Okay. Ni Boss Abiner Onras, good morning. Boss Abiner Onras, Des Argao, Cebu. Ni Ma'am Marina Litirato, good morning tang. Juliet Igbalik, good morning. Luby Pasilis Plandano, good morning. Tang, good morning from Surigao City. Atagi ko tang pambayad koras ako dialysis ugma. Okay. Maghatag ta karon. Ma'am Geraldine Polentinos Tukib. Ma'am Geraldine Polentinos Tukib, good morning tang, watching from Sugod. Pa-shout out tang, hatag og 3D numero. Sige. Yoli Tampos, shout out from Mualboal Sibutang. Uy, Ma'am Yoli Tampos, good morning. Direk sa Holga, good morning tang, from Baroy, Lanao del Norte. Ismael Beronilia tang, taga-ipod ko from Cebu City, salamat, morning. Ni Ma'am Fernanda Buok, good morning. Ni Hard Dirt, no? Good morning, Bustang, good morning. Tinamta kabalong basa ani mga pinangga. Ni Ma'am Cornelita Santander, tang, birthday karong 16, mga ko tang. Okay ha? Ni Shay Hasha, morning tang, Larry Cabarsi. Okay, Ma'am Lani Obinieta, good morning, tang, from Mati City, Davao Oriental. Bibing Kubilan, Ma'am Bibing, good morning. Shout out ko taga Medina Misamis Oriental, ngayo ko tang Tridog Steel. Sige. Last time mo dia. Ma'am Bida Lumod tang panghatag pang tuition, please. Ma'am Banji Suarez kanus aka sa Cebu City tang agad ra ko sa kuan mga pinangga, no? Pero mo makaship ra ta diha. Jean Tagkos sa Sinturias. Good morning tang from Zamboanga, Sibugay. Troy ako salim panghatag diha og special kumbi. Cancelled ako ang Shell Store sa Cebu mga higala pero na ako ihatag karon special mga pinangga para sa mga musugat unta, para sa mga followers ni Tatang. Jose Bagaslao, good morning tang pang 2 p.m. salamat. Lalin Ornupia, morning tang watching from Cavite City. Joselito Dahay Balumi Junior tang ngayo ko pang 2 p.m. tang pang tuition sa ako ang uyab tang og pang patahi sa uniform tang taga Zamboanga Sibugay ko tang, thank you tang. Okay, Emerson Lee, good morning tang, stay strong, God bless. Mamila Brasolda, morning tang, good morning, no? Mayong buntag natong tanan, shout out ta mga kaigalaan. Indino ni Store tang, good morning Lin Mualbual, ay salamat kayo. Romulo Bitangkol, good morning. Unya Mami Rasol lang amin iyon siya. Shout out daw, no? Shout out ni Alab Niptali, good morning tang, pwede mangayo pang 2 p.m. Regine Bay tang suroy diri sa ronda karong Biyernes kay patilaon tikas among lamian nga humba taga ilang 3D palit baboy. Pastilan. Ni Chitra Gari pang 3D tang Mindanao, James Panganduyon Arnado, good morning. Elizabeth Ramayo Habay, good morning. Sige, good morning, no? Mga higala, salamat kayo sa mga naglantaw karon nya. I-shout out mo mga pinangga. Mga willing ako good dress bukid. Dari okay, nindot kay hangin. Emily Animay, morning tang taga Kasili, Mandawi City. Uy, good morning ninyo da. Good morning, good morning. Good morning. Ay, Kasili, Mandawi. Napoy Kasili Konsolasyon, di ba? Daray. Harapag. Ayo dah, na, uy. Ayo, anak. Anak nga to ang sandiganan.
Good morning, Idol. Pa shout out Roldan Kulon from Panacan, Davao City. Good morning ni Barbara G. Candalesa. Good morning, Candilasa. Good morning. Arnil Palania. Good morning. Shout out from Alcoy, Cebu. Di ako Alcoy gahapon. Linibit Arsenal Montero. Good morning. Marcianita Villar Cabador. Sorry kayo tang wala ko sugat nimo pag Sunday. Didto man good ko Santander na maligya o bibingka. Sige. Good morning ni Ma'am Presido Nairi. Good morning tang Luwilda Rodriguez. Shout out from Cagayan de Oro. Ni Lauring Lopagi. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nilda Tudtud. Good morning. Samsib. Good morning. Unya good morning ni King Yam Idabertang mapila ko sa imong special birthday na koron watching from Dalaget. Okay. Sally Sornero. Good morning tang. Shout out ko sa Sornero family diya sa Calatrava Negros Occidental watching from Lahug Cebu. God bless. Good morning ni Pearly Ambos. Hi tang, good morning. Hatagi pang 2 p.m. Okay, ang hatag mabito ka live tarong niya manghatag ta. Dara. Good morning tang, regards kong Lolo Romulo Bitangkol di astungaw nga sige rag katawa. Gikan ni Romulo Bitangkol. Siyara. Tang pang STL karon last Jess, pang birthday karon September 16 sa akong anak. Maghatag ta karon. Troy Hakosalim, good morning. Ma'am Gloria Adilan, tang i-add ko tang para ma-appeal ko si GC. Yes. Huy, mga taga Bohol ba? Good morning guys sa atong mga suki des Bohol. Kumusta naman mo diha? Tang pa-order ako sa imong product. May problema. Salvador Charmin, morning tang, hatag 2 p.m. pang check up, okay. Sus, pastilan. Klaseng problema. Daghan kayong problema. Mukatawa ta sa problema. Tang pwede mo PM ko nimo niya sa page. Tang ni-reply na kanako sa messenger, paabot ko sa GC nimo. Ilina Bacalto, shout out from Sultan Kudarat, Alma Artaho. Good morning tang, shout out sa mga taga Buanoy Balamban from Alma. Ni Yolando Makalulot, good morning. Vit Camanero, good morning. Ma'am Nita Artelia, good morning. Rosemary Kingko, good morning. Ni Ngiso Maras Pugadolin, good morning. Ma'am Emily Asok Itak, good morning. Emil Damasong, good morning. Nonoy Banay-Banay, sir, good morning, sir. Emerson Letang, bakita anak mo. Sige Bini Lastimosa Igbino, good morning. Tang shout out ko sa taga Miglanilia, Cebu. Ruel Ninyo Gulosinda Colaste, good morning. Sa Gindolman Bohol, good morning. Princess Jane, good morning. Shout out. Wing Insan, good morning. Rosemary Buna Mania, good morning. Barbara G. Candilasa, good morning. Mayong buntag kaninyong tanan. Tang padayon pa Japon tong 999 STL, yes. Christine Newto Marcy, Kumain King, good morning. Aileen Chavez Mangkaw, good morning. Matt Mercy Ice, good morning. Ma'am Emilyn Kaipilan Tugahan, good morning. Vincent Duran, good morning. Vincent Duran, good morning. Ma'am Anabit Mandano, good morning. Ma'am Aika Reyes, good morning. Ni Binga Madilio Tahano, good morning. Tihano, good morning. Subohol. Kay Suwertrish Vlog, good morning. Good morning, Elina Bacalto. Morning, Idol from Sultan Kudarat. Good morning, Juanita Bukton. Tang papila ko sa imong GC tang pwede. Yes. Wina Arcibar, good morning. Chors Katilugo Jr., good morning. Cornelia Santander, good morning. Josie Gahuman, good morning. Geraldine Polistino Stigib, good morning. Luby Pasilius Plandano, good morning. Jeter Gary, good morning. Pwede ko add ko nimo sa imong GC. Ruth Damas, good morning. Nestor Bautista, good morning. Salvador Sharmin, good morning. Charlita Kalindatas, good morning. Human ka lagi. Wala na. Edgar Calaps, good morning. Wala na. Rosemary Buna Mania, good morning. Mary Jane Sanika, good morning. Sinika, good morning. Ma'am Mary Jane Sinika, sorry ha. Ma'am Mary Jane Sinika, good morning. Maricel B.
Sintino, good morning. Morning tang from Poultry Campo, Hitapi, Bohol. Uy. Shara Madronero tang Apilacos GC. Ma'am Romina Arcibar, good morning. Mera Villacora, good morning. Judith Apo, good morning. Dugals Blanco, good morning. Sermar Indino, good morning. Birthdays, good morning. Minda Minyosa, good morning. Mama Nabit Mundano, ay apel ko sa GC tang para pud makataray kog daog. ZBM Dibidon, pwede ra ka order 1 cassette? Yes. Carmen amo okay. Salamat Ma'am Dorin Grace Barimbat sa 50 stars. Sir Nestor Bautista, salamat tang at pa-apil sa GC. Yes, no, sige. Arlen Edo asa good morning, birthdays, good morning. Wa na hurot. Paspasin na niya dira. Salahudin di Baratanaga, morning pa shout out diri sa Iligan tang. Oy, good morning ninyo diha. Ami adlawan, good morning tang iapil ko sa GC. O sige. Mami Lani Sarmiento, good morning. Sonia Purgatorio, good morning. Milagros Mia Kilap, good morning. Arlene Eduasa, good morning. Birthdays, good morning. Okay, kisa pa man. Balik naman yung mga pangalan na. Sarah Madronero, good morning. Kisa pa yun. Gian, good morning. Richie Dinela, good morning. Pas-pasin yung comment niya. Ako yung basahon. Ferdinand Lebato, good morning. Apel GC tang. Ma'am Princess Jane, pwede ko papel sa GC ni mo tang. Yes. Salahudin di Baratanaga tang reply mi subscriber ni mo sa group chat. Okay ni IBS good AM tang from Cagayan de Oro, apil ako sa GC tang. Dinisha Espayos WS, good morning tang, apil ako sa inyong GC tang, wa pa jud ko kadaog. Hello ni Osirila Datok. Ma'am Jonathan Wano, good morning. Morning Ma'am Sel Binaro Caparoso, good morning. Jinilin Tongason, good morning. Gina Badlon, good morning. Ni Mama Tit Salapa, good morning. Tang pasina pod akong shout out. Shout out Mama Tit Salapa. Shout out ni Ma'am Daphne Araya, shout out ni Ma'am Rosalyn Bertoldo. Shout out ni Ma'am Malo Calvis. Shout out ni Charlita Kalindatas, good morning. Adam Sashari, good morning. Sa Bohol. Ma'am Adam Sashari, des Bohol, murag nakasugat man ka ma'am no. Jackie Gonzaga, Johnny, good morning. Aritas ubos. Napay dagan diri babaw. Ni Marjonski Aleria, good morning. Bahoy Olbinar, good morning. Ma'am Jima Alcibar Garcia, good morning. Shout out Alcibar and Garciso family. Good morning ni Albert Barot, good morning. Birthdays, good morning. Mirabilia Cora, good morning. Richard Bustamante, good morning. Michelle Quison Espinida, good morning. Good morning. Ay, kakutas. Imelda Masong, good morning. Ma'am Jolie Di Sikuya, good morning. Good morning, Ma'am Geraldine Alisna, good morning. Ma'am Florisha Sasan, good morning. Jocelyn Ramos Habagat, good morning. Ma'am Analisa Alopino, good morning. Ma'am Ana Priscilla Sabasahi, good morning. Ma'am Gisela Rosel, good morning. Prodelisa Sumundong, good morning. Cyril Diliana, good morning. Salahudin Di Baratanaga, good morning. Ni Troy Ako Salim, good morning. Shout out ni Troy Ako Salim da. Shout out ni Ma'am Gina Galo, morning. Please hatag numero para manalo. Okay. Good morning ni Ma'am May Inoha. Good morning tang apil sa GC tang. Ruel Amado, shout out from Davao. Ay, kakutas. Jennifer Alberto Dichos, good morning. Chris Jack Gals, good morning. Vince Mosqueda, good morning. RG Lantot Caminero, good morning. Rufino Aria, good morning. Rosie of Shoma, good morning. Shout out to Balamban. Ay, Corny, Corvera Bagnal, good morning. Good morning ni Ma'am Annie Ricamadas. Ma'am Gima Galasio, good morning. Bobby B, good morning. Inam sa tag tubig. Kutasan ginoon. No. Good morning. Good morning. Good morning.
Ako ra ay. Ako lang. Katapatid na tagtasan. Ako ra ay. Melanie Sarmiento, good morning. Ako ra. Inom sa tayo tubig guys, kay kutas. Shout out pa ta ang hapon. Comment lang mo kay shout out ano tanan. Kuan ba? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana tatlo, apat, lima, sana dalawa ino sa inyo. Good morning ni Cap Diyos Coro Bailos Sumisilio Senior di sa Alegria, Cebu. Good morning, 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 good morning. Uy, salamat sa nag-send og 1 million stars. Utano na to ng puso ni Mutang. Uy, pastilan. Naadi eh. Tempa ha. Morning tang from Batul, Haiti. Good morning Julieta Morales. Ma'am Cormelia Ligo Tangkaa, good morning. Cora Piscadero, good morning. Anabilia Karja, good morning. Good morning Ma'am Jackie Gonzaga. Junim tang pwede man ka mo mag-ship one set lang sa kuha. Yes. A biggie, yes. Ma'am Jolie Koya, good morning. Ma'am Rowena de la Pesa, good morning. Jill Abansina, good morning. Gikotasan lagi hatag natang katulugon. Klaro kayo. Kutas. Shoutout ni Janice Akulan. Commercial break sa ta. Nangita ba ka mo? Sawa pa ninyo makiti? Ilbib Asis, good morning tang. Mary Sheila Morales, shout out ang watching from Libak Sultan Kudarat, morning po. Good morning ni Ma'am Salahuddin di Barata Dagat ag PM order on tamis imo product iligan. Okay. Merfi edan niyo tingab-ngab. Good morning. Good morning, good morning, good morning, 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 morning. Walay ligo, walay ilis. Morning tang from D1 Dipolog City Analisa Alopino, panghatag numero tang. Sana oras? Tanawa guys, magkaan kong sili guys na. Hello Ma'am Juicy CP, ako tag order one set sa bangka. Okay. John Malakaman, good morning. Jennifer Manos, good morning. Kilbin Akulan, good morning. Tang wala pa ko nakadaog tang. Padaogon niya tamo pohon. Pero di lang sa tapalabi karon kay lisod kaayong daogon ang atong numero mga. Uy, salamat, nakaabot man tag 433 nga nag-shoutout. Tara, shoutout pa ta. Masaya maabot ng 800. Niya mang morning tang from Bukidnon. Pastilan, balik naman ng uban. Din ako di basahon ng balik. Ma'am Alcanar Cordenelio Hazel, Jackie Gonzaga Jr., good morning. Vino Sapatos, good morning tang watching from Cagayan de Oro, Amping, always God bless. Marlon Boris, good morning from Mindanao. 433 live viewers, shoutout. Ara. So, shout out pa ta mga pinangga. Inig utob ta alas 5 sa hapon. Abot na nig 20 mil kabuk mulantaw. Alcanar, Cordenelio Hazel, taga-Tagbilaran, morning, Bohol, panghatag palit gatas. Mga taga Bohol ba? Lagi mo nag-add friend nako ay. May Gladys Dikit watching from Cebu City. Nunita Bongga Manggubit, good morning.
Wa jud ko kadaog patilaw ko kay para makapalit ko bugas. Niski pagtain sa ilagsahon niya. Shout out watching from Bohol. Angelina, may satang dili ka madayon og cell store karon. Yes. Canceled ato ang cell store mga higala. Mga pinangga. Okay, kasakit. Ipaak. Mamaak pa ning sulom no bisag way baba. Ang sulom ba way baba pero mamaak. Tang maayo buntag tagi ko number kay taya ko from Sambuanga Sibugay. Oh, magatag ko karon. Gloria Amoncio, good morning. Lia Garing Homisilio, good morning. Good morning. Tang, good morning. Gai ko number para palit tambal. Oh, Asya Banks, good morning. Tang, good morning, Stad. Isabelita lihi gumyolit ang ikaw to nag-message sa magpa-GNT. Dili, ma'am. Ayaw mo kumpiyansa kay sakya na sadda. Muna kung giingon ninyo mga pinangga nga ayaw mo kumpiyansa, no? Ako mag-GNT na jud ko. Mo ship na ko pero ayaw mo kumpiyansa. Basin makasend mo mga pinangga GCash or makapadala mo Palawan or unsa na diha. Ang atong produkto cash on delivery. No down payment. Ha? 840. Edwin Manos, good morning. Good morning ninyo tanan. Mag-share ang 433 aporting lamia. Tang kalabaton akon si Steve Visayas, please. Good morning sa tanang pusoy unya daog na siguro ta. Good morning tang maayo unta Sandy Kaari Pure Gold Guadalupe. Basin ma'am. Turiyon tabay trayatang adkos GC tang please. Okay. Sige mayong buntag ninyo dira sa man mo nga pinangga. Bangon mo dang nadagma mo mga higala pamapasa mo. Nya kung namoy pangos pagkumot lang mo gagunoy. Tang pakita ba imong baby? Ayaw lang sa kay mabuyagan kay gwapo ra ba kayo? Murag bawal man ko andre. Oh, asa ba? Asa live bawal ang kuan. Minor de edad. Tang nakadaog ko 1 million sa katong wa mo gawas. Mo ba? Ma'am Nancy Rodrigo, good morning tang buutan kayo. Ang kinsa man imong bana? Ansita Ponteres, good morning tang watching from Karkar. Milani Sarmiento, good morning. Hello, bibi. Juni Sips, morning tang watching from Mandawi City. Good morning, Ma'am Lia Garing Umisilo tang maayo mo unta makachamba ta kay ako ipuhunan karinderya. Ah, pang karinderya ada imo ma'am. Pang karinderya imo ma'am. Ah, pang karinderya imo. Halagi karinderya. Pang karinderya imo ma'am. Ah, sige. Tangatagi STL Mindanao. Uy, good morning Bacalso family di sa Lutupan gikan ni Ma'am Rachel Bacalso. Say Rivera Chabi Sirondio, good morning. Ayaw mo palabi anang numero guys kay kanang numero mga pinangga kanang bagdok kita kanya to mo bagdok yug ko pero karon dili nako kay di mamugawas. Mo di nako mo bagdok. Ako atang pang tuition sa kuang uyab tang hatagi ko tang. Lia Garing Umisilio inigbalik nimo diri Alegria Arita kaon puhon. Oh, sige ah. Sige ah.
Yawan. Ma'am Charlene Merca, good morning tang. Imo na ko giato sa GC taga Bohol ko. Pa Ma'am Charlene Merca. Dioscoro, Kap Dioscoro Bailosis Sumisilio Senyor, good morning. Good morning mo Kap. Good morning tang wa na ko biyai ang pang-eleksyon. Grabias pang-eleksyon ay. Diligasan man Kap. Kap. Ko ning suki nga kuan. Kapitan. Lantaw siya. Ito, tambubuan mo eh. Buyog. Tambubuan man na. Merag buyog. Klaro kang nas bukid. Kaong buhok. Nagtagaan. Isa may gusto mo join sa group chat, i-add friend lang ko ha. Uy, mga taga Bohol ba? Uy, ay, taga Bohol, ay. Kitik. Bansero pa kayo ko, ani. Kani ba na? Kailan mo, ani, mauni kahoy nga madre. O, ito ni kahoy nga madre. Madre di kakao. Nga, pakit-on ta mo, ani, na. Mutingog man eh. Maong mo ko, ani. Dili, eh. Hindi eh, tuwa man eh. Tingog nila. Down sa Madrid di kakawa. Tingog lagi ni. Gilok. Sa kuan mo diyan. Tingog lagi na. Na. Tingog ni na. Nanay gilok ka dare. Yan ana sa dahon ba nga ana. Gilok ka dare. Tangi ako number malapit na birthday ko tang unsa ni mo sa Facebook. Na ay mo chat kani ninyo. Mangayo ninyo GCash. Or mangayo kwarta. Ditso na lang. Mangayo kwarta. Nya daghan kaayog explanation. Dili na ako. Ha? Dili na ako. Kuan tabi. Katabi tang naada na ako sa group chat sa Bohol. Ato ning tabangan ning mga taga Bohol nga mga nanugat be. Comment mo dia kay i-add friend mo namo daghan naman mi. I-kuan mo namo i-add sa GC sa Bohol. Dayon dila na ko isulti ang pangalan ha. Unya ayaw mo og kuan. Pangutana mo daan mga pinangga. Kung kinsa ning group chat sa group chat na to ma-video call ko ninyo. Mamersol lang amin. Okay mga binangga. Aha.
nakahinumdum mo ani guys. Kini ba? Di ba ako pa nang gipakita ninyo pila ka semana ang nilabay. Tanawan ninyo ang tuituan ba? Nigawas lagi na no? Awa. Pila ka buk target ni gawas diri dapit. Ang 289 wala pa ni, ang 286 wala pa ni, ang 284 wala pa ni, ang 283 wala pa, ang 281 ni gawas na target kaayo. Ang 285 rambol, unya ang 214 ni gawas na, ang 215 ni gawas na. Awa. Mga nanugat bitaw sa Bohol. Wala dili pa tanan nag-add friend sa kuha. Pang STL Visayas mga higala. Okay, mga pinangga. Para pang STL Visayas. Sa pang STL Visayas, ayaw mo kumpiyansa sa sa 437 nga rambulan ninyo 374 no, STL Visayas 374 unya 475 dayon 817 718 817 asa 817 amo ni 374 dayon 475 sa STL Visayas kanya gusto ko sa nalimot ko 718 no, STL Visayas ug pang STL Mindanao. Ang 999 ayaw ninyo biyahe kaya mo gawas na sa STL Visayas ug Mindanao. Tang unsa barkuha imo gisakyan adto nimo sa Bohol nagatang ko nimo ato laag ka. Katong ang barko nga ang gisakyan pag katong anak ubol namto himbis. Ya na hasang. Sakay ko iho. Grabe no, ang kwandrio 214 ni gawas, ang 215 ni gawas, ang 285 ni gawas, ang 289 wala pa ni gawas ni sa last month no. Ang kining 283 wala pa, ang 281 ni gawas na. Target niya kining 281. Ako naman ang gipakita ninyo. Mga pinangga. Ang 709 ako pud nang gihatag pag gawas sa 067 naghatag og 709 target kaayo mga pinangga, no? Pagbantay mo sa 5 days na nako nga gihatag mga higala. Unya kay kuan man an pataw Mary ayaw pang scam diri. Ayaw na ma'am.
Isa mo tong comment akong nabasahan eh. Magbugat talaga yung lawas. Yung mana na niya. Dili ka nang manding siya. Tuyuan mo niya. Okay, unya ato sa Stay Visayas ug Mindanao kay ang atong numero sa 3D nagkalisod. Wa gyud no. Dila sa kayo ko mo banat sa STL sa kuan sa 3D kay lisod pa ko sa 3D ang mga pinangga. Pero nako special gyapon. Pero di lang ko mo banat jud kaayo pero tagata mo special sa pang 3D. Mga pinangga. Tagkaan ta mo pang 3D. Shout out to Boss Johnny Lariam Bonanza. Good morning. Good morning. Upat ka numero ang migawas nato sa STL gahapon Visayas ug Mindanao. Tulo ka on the spot. Mura man ta ani kuan. Sige mga pinangga no. Ang para sa Dakban Sugbo especially ninyo STL Visayas kanang akong gihatag dinhi. Kung bago pa mong sulod sa live, i-reply lang mga higang.